Buat kadika buram yang hangni man priang sobha ya I Presbyter Evakansai Shabong man ai ka tien jong blek habrang jong itangin ag jing thapti sutran ka bajam Yaro yo try kadai kadang dai ga si ublai ka baar jo usnam Nusnam batmai open yo ya gasnam batmai blakar khu do ublai ka jingim jongpi agi long yalong sab gi jongpi singo khriat wan po Shillong te rei aingo ublai ngap singo kata ka ai ga bakan jam sim ka sos ai ba The apostle dan spot velor di pasumar menir gedang keren I bat ngasngo bangi ngaingo ublay num taw syakri jong utrai brengi ge ibla ya lemba ring ngaingo ba ado mentau utrai don ka badi bat haga jalam ji di church yang ya chaprang hadusnam ajar upsan ya menjur banga Amen. Menengir wai u Jisu Christ utrai gitrai usem gisem pengkrai u Jisu Emmanuel bagai bangan keren haniga step degan no haisngi kalong kabangin ya concentrate chapang jongu baga khubor kabangan keren Sing alamanong Jisu batang mauhi ulong Lynti. Jesus the only way. Tongnya duai. Ko pa jungi bahabneng ngaingo nam tani ka por bang yalum lang kum ki khon ki jongme. Iba memela sius pa go try play. Ba me kwa try ngi bangin long ai go try. Ngin don ke jingkermen, ngin ka lawe bangin tre lang bat me. Bang duai ni ka singi ko pa I get to cut Jamaica long, so tangible hangi ko try. Pagkaktiin Jamaica try, kaban mi na ko pora blay, kan long ko try, kaban jingker kui way pay way ko try. Haga jela moment se mo ko Jamaica. Atang Jisu ngadway. Amen. Ngini pai ba nga nagashiti ka baning kong gajong Paul sa Timothy. Kalunong ka baar Ngini pet tang nyaw tuli kidikhat. Kasing maning kong jo Paul sa Timothy. Kalunong ka baar, kalunti gasiti baning kong kalunong baar, kalunong baning kong hado banyaw. Ti nginam ya puli lo baro. Ngin sa su summarize ndiat ki basakmat. Regan sedang puli na do kalunong wasan. Kabaong kumne. Namardan uwe ublay. But uwe uksiang ru habdeng ublay bet kibreu, ukres Jisu uba uhiru ubreu. Kani kalong kadai kabadon kambha, kijing sisya jong ka gospel, kabanga mapi ngimla ban keli jing keli. Don uwe ublay. Namadon uwe ublay, but uwe uksiang ru apdang ublay beki brio, ukres Jisu uba uhiru ubrio. Shuaya gani hadu khot benengkong no basau. Upol uang yo Timothy habu uang yo Timothy kamde tang yo uhi henre ka balang barak away. Hakapol bo Timothy udan po Ephesus. Hagar khot benengkong no basau, hadu basau. Upol stress yaga junun kam bakabadai ban bu akhmat
ka jing duai haga church. Banduai nam tagi beriu baro. Banduai nam tagi bakrawatri. Maka result ita tagalong banginyo kita ka jing em go besok ba jarjar. Haga jing rublay ba jing sida baro. Uang ru gani kalau ngababha bagwa priang hon hakmat ublay unong penem jungi. Kani kalau ngabadai bagababha abar kalau ngababha bagwa priang hon hakmat ublay unong penem jungi. Hagani ka sithi jong Paul to Timothy nado bas dang jong nong menengkong ru keren bahasa pang unong penem jungi ublay unong penem jungi. Kau basau orang ubamon bagi beriau baro ken yola em bakin poi saga jingtep ya gajing sisa. Abo ukuran sepang kata gajing jingbu akhmat sepang gajing duai. Mereka bang sultan ada upunwan sepang ublay ubalong unong penem. Ubamon lagi beriau baro bakin yola em bakin poi saga jingtep ya gajing sisa. Kau bamod ba Kajing duai kam Shillong kabakut tang haladihi, not an end in itself. Ada kajing duai kadi kawai kabapli Lynti, ya kajing penem. Hallelujah. Kajing duai abak hado kada kabak hamdon kame, ngilaban don buon kirukam kajing duai. Mereka ibu Paul ukuran hang dia keren sepang. Wong ba habak had kajing duai kini kajing duai. Ki plelenti sha gajing penem. Yai ngo bangi mga grace kamanan church sige online prayer giwe program ro. Kani kadi focus jongi gajing penem ya ki mensem. Ladadan kano gajing duai lese bangi bakla. Henre hakani ka bentang imbakla na makalong kababha bag bapdiang hon hakmat jang ublay. Amen. Hagajing start jong perthai mentabun sen gibreu ngilai discuss tan so bagalong so complicated kata ka jipen em go jong ublay. Hado teng gibreu yo oh tip ublay la smul pa palai pa dia manang duai. Rengi i hang ni bagalong go babha bago diang hun ublay kwa yang i bingin duai nam ta ka jipen em ya ki mensem. Hagan kan basan pedes ngap wong namar ngap kadon jiadei namar don way ublay bol way siang pedang ublay bagi beriau ukres Jisu ubama uhiru ubriau namar ngap kabo peniba utawe ublay utawe siang pedang ublay bagi beriau. Ukris Jisu ubalong hi ubriau. Goi pi kamde kata kadai goi pi kadon ka implication. Kajing kata ya kajing duai kejongi. Hallelujah. Amen. Kadon siadai ba kajing duai ka bangingi duai. Namar don way ublay. Don way uksiang hapdeng. Ublay bagi beriau. Ukris Jisu ubama uhiru ubriau. Balakad khat kaba henriu ong ska. Ubala IT no yala dia ban long gajing suspa ya baro. Ya kaban plah hagi por ke badehi. Sa kabala thong ya nga unoyala bado apostle. Nga ong hakaba shisha ha ukris ngam lam lerken. Unong hikai hagi gentle haga jinget bat haga jing shisha. Kani gad khat kaban real kani kan khat ka ba hinyo ka crunch pang ka jing sakhi ka jing shisha jong ka gospel pang way ublay way uksiang u Jesus Christ u badai u ubrieu ka don jiade ba ka jing duai ka jongi ba ka don ka jiade bat ka sakhi ka bangi ai para pi menjur ang amen hallelujah ngangu yu blay habang apuli gani kapan thamai ya kajing em jonga habang pengkre ya gani ka message mentang singi kapan thamai ngaban perkhat kanu kabakodor kajing pendem kajing blay
Don't uwe ublay ke Bible ko. Waga jinget jong ki jiu. Haga jinget jong ki ni habo Moses ukran haga kitab Deuteronomy ongum ni. Hagal nong ban riu kar khot ke basau. Kadai ko way na ke jing pla ke bagi jiu plam ha. Deuteronomy kan long ban riu kar khot basau. Ong ikan tian. Tos ngau a Israel. Utrai uba ublay jungi. Ulang uwe utrai. Tos ngau a Israel. Utrai uba ublay jungi ulang uwe. Kapertai mentah keleng saudang. Ka offer gibriu sibuan bagi blay. Kibam day giblay gibasisya. Hendak ni ke Bible ke bangipuli kapani Shapang uwe ublay. Ublay umong upol hagi rom lai po wang ubapan kesan yo bom orshare naga jinget. But ubapan kesan yo ba orshare ru naga jinget. Dan tang ta uwe ublay. Ubolong uwe ublay. Uday ublay buong hakitab isya sa upsan lenong khab arbuar phai sanga phi baro ki bakut ka khandau ba phin em namanga ngalong ublay tang mangahi ndon bun ki blay uta uday ublay jong kane ka Bible bu pol buong hakitab hagas kam ki apostle khat nyol nong ka apun riu uday uta ublay uba thau ye ki ben riu baro tang da ka we ka snam Utau di ublay jong ni ke Bible. Uba tau ye baro. Uba kren yo Noah. Uba kren yo Job. Ukren yo Enoch. Ukren yo Noah. Ukren yo Abraham. Ba ukren ya ka judgment rio Israel. Hallelujah. Don tang uwe ublay. Ko gi banget jong utrai. Kalau ba don kam hagi ni sngi kum ki Kristen. Bagi basic jong ikin biang nginum kulmar ka Bible ka krensyai don tang uwe ublay or you don 3 persons the personalities ublay upa ublay khon ublay musim khoi nrai uwe ublay amen hallelujah ko gi bangai jong utrai ni ayo bangi wan chok ta ublay walong tang uhi Don tang uwe ublay. Ay ngo ba? Haus nam prapuan nga wan siya ni ublay. Mensuang am tip uta ublay mo kumno. Le ublay jo ni ka Bible. Ude ublay ulong tang uwe ublay. Tang mo uhi. Mdon ki uwe pat ki ublay. Gino ki laban long ki bapan i ki ngi ki briyo ngi datang ki briyo ngi mlong ki ublay. Madon tang uwe ublay. Baga Bible ka ong shisho hang to singam uwe ublay uba thao yang nga ba de phi ulong uwe ublay ubam sobha ko ong kitab Ezekiel life like way ubam sobha haga jing yap jo baman wong to phai ba to em Phai no na kita Lynti baman berkhai bato em. Utau di ublay jongi. Ndai ublay ulong bakhoi. Yim la ben le chu. Ndai ka Bible ka ong bade. La don we ublay don ru tang we uksiang. Galatia alai phau ka kran chmangata don tang we uksiang don tang we uksiang mediator we uksiang uta ubdei ugo between ubolong hapdeng jong ye bar hakani ka benta ulong hapdeng jong ta we ublei ban ngi gibriu amen mediator Nasutunat bahagia sini Hebrew
kekeren sepang unu siang Hebrew pralenong kau henriu kong Henry mentau la yo ke kam lingdo ka ba kham kor ka ba kum ba ulong uru uksiang ga jutang ka ba khamba ka ba pelong hagi jungkular ki ba khamba wow kani ke keren semua Jisu urang ba lindo ulong uksiang jaga jutang ka ba khamba ya ka ba pelong hagi jungkular ki ba khamba menengirwang yero ayo tau Jisu Ubalong siang jutang hamba, ya kabal pelong kulari hamba, hagal nong bakhandai Hebrew hi ker khabasan kong, ang tu. Ker khab bakhat arfusau Hebrew, ye pej ang tu, kong ujisu siang jutang batmai, barhagasnam ke jisunret, kabakren ye ki kham bakhamba. Banyak kijong Abel. Ko ki banget kijong try. Ngidan utau siang. Utau go between. Hapdang jo ublay bat kibriyo. Ota uday ujisu. Upol wong uksiang hapdang ublay kibriyo ukres Jisu. Ukres Jisu, unong pedem, ubala pensle, umesaya. Baka basutuna ang dia kaong pada, uba uhiru ude ubriyo, uhiru ude ubriyo, ujisu ude ublay. Yohanes kalnong beningkong kat kau beningkong ba argong haka beningkong ulalong uktien uta uktien uladan ba ublay uta uktien ulalong ublay uladan ba ublay hadu ka ba beningkong yaro yo Jisu haleluya ujisu ulay sispa nak sispa ublay Mereka Bible kong bauan long brio siya kanika pertay. Kaktian jo ublay langi pulih ka Rome san khatsan ka crunch pang ujisu ka jinglong brio ka jo sngap Henry om kum kata ka jirengkang kum taru galong kata ka jing ai namalada kata ka jirengkang jong uta wei kita ki bobon ke layam no da kham tam sibun ken kata ka jing ai ublay ba kata ka jing ai kepada ka jing ai galong uta wei ubreu uba u Jisu Kris kadai kata bu pol wang u Kris Jisu uba ma uhiru ubreu ko ki banget jong try ngi hai ngo ba uta Ubolang hapdeng jong ublay ba kibriyo. Uday ublay ru. Ba uday ru ubriyo. Sispa nak sispa. Barhaba wanlong briyo. Hani ka pertay sim sange banlong blay. Nata kada ulong ka jingking ka ba janay. The perfect bridge. Banlong hapdeng. Jong ublay. Ban mga mapi kibriyo. Hallelujah. Amen. Amen. Hakisig ba arsi nong koren san kak san nong kendai gong ba ublay udang penyesok LD ba kapertai. Lang ba jong no une ukres Jisu. It is reconciling the world to himself. Yaro you try. Amen. Tarang ipet ay bulale nang tagi pop jong ajong pi. Kita kijing tho, ha? Kisah kular barkhai belong persya yang ai fi barkhai ulah pendam mi kita barkhai. Asana pna. Hallelujah. Ya ro you try. Utah udah Jisu. Udah ubriu bacanai, sispa na sispa. Bagi ango you blay. Baka Bible gong ba?
Ulet sekading fna banyap kading fna. Hebrew khat sa ong da ka jingyap jong u. Ula job yo tau bodan bor ka jingyap u bolong usat tan ken. Nang tau ulong Hebrew sau khat san gong ulong tau rang baling do tong ide puliek tu khat. Hebrew sau lenong khat san. Sabak ti job lai gong kum ni. Hebrew sau lenong khat san. Namar ngim dan urang baling do ubom la bani skolem bagi jing telot jongi. Menem step Pastor Dani la keren pang. Wow tang banginget yau Jisu ngila siyo lot kita kijing kerku kijau. Kijau belai baro. Ndai namar ke age bangilong ke bangila. Uniu Jisu basnosen namar ngim dan urang baling do ubom la ban soslem bagi jing telot jongi hindrai wala pensyo age baro seriem yangi hindrai klampop. Jis udeu play udeu brio. Hispa ulong klampop. Ka Bible ko ang habuya ni ko pertai ule ki kamba. Habuya ni ko pertai upendep lo ki hukum ki jong play. Bau ni ubri habuya ni ko pertai ula sya sitom nam ta jonga nam ta jong pi. Baba khadu hablej sakading fna ban sew ya ka kuna nam ta jonga jong pi. Ulayap balatep bala mipat ako ay kasngi. Nagam kot ang kajimi pat ulakiyo siya beneng. Bau kular baka ay kasngi unsawan siyaw yang nga pa defi. Hallelujah. Amen. Ngidan ko mo tauk siyang. Upol wang wow. Ngidan tao wayuk siyang. Tang tao balang ubabit. Ijuruay pa ulang ubaday. Dalam drama salia yang apa dia pi, ada Jisu, uye yang apa dia pi, wan long brio hari kepertai. Ketika kau belai kong, Jisu nak berpulih Yohanes lai kan rio, belai uye kata pertai bu ai, yukun bamarway jungu, amen. Hari tong itu tu ege way, baka Bible kong, Jisu ru dia belai. Ukongo ay hukom jong pa. Mauhi IT. Yalah ka jong jingem nam ta jong ajong pi. Upol kran chpang Jisu omno nga em da ka jinget. Hau khon jo blai ba e yanga wa ai yalah ka jong jingem nam ta jonga. Jisu de blai. Blai khon, ude a person. Udon la ka jong will. Urai ban ai la ka jong jingem nam ta jong ha jopi. Yoro yu try. Hallelujah. Upol ha isti Filipi alnong na khaba Presbyter udah shem mek ta kador. Kumu briwi. Kumu brau. Ula pen ko ngo eldi hadu jo ka ding pna. Ko gi banget jong try. Ngidon yu ta bangi dei ka church hang ni. Hang no ngi senglang ni pendon buram yo. Umdan ko mo Jisu. Dai tang mo bolong Lynti. Ka Bible gong ang pasyo sa to mene Timothy gong ula IT la di balong ka Jesus pa ya baro. Ka Jesus pa ya baro. Ha fareng ong ransom gamot ban haban siu ban pelat ka tien ransom galong kay ka tien ba ban siu ban pelat ya way ubala syate la ni wala long mrao nga mapingi long mrao jong pop mrao jong setan reuniu Jisu ubala ublay ulong ubrio wan man siu ka dor an ta jong ajong pi takra upol wang siti ben kong sinong koren rio arpau pim lay shu lagi jong hi la siu pi da ka dor ba skap ka dor ba is a great price ban siu namta ban suspa yang apa de pi la suspa yang ai pi ni long ki la suspa do blay ni la de bendong ki mrao sa hadon dalawan su Jisu ngasutu ngalong umrao jaga pop
ngalong marau, ngalong ngahab po ka jingtem, ngamla ban pelai yaladi, re aingu yu blay bu, Bible gong long bala tim mutau belas dian hau dieng, namarba ulas siem kata ka jingtem, nam ta jonga, ngalong kumne mangalong, pilong kumne ba pilong. Imat yu Jisu belum ujuk menen mentas ki bom jukut. Udang lek ki kamba haga jingim jonga jopi. Haleluya. Yaro yu try. Ka perthai ka bombiang. Kar chabelet keluman. Ha? Ngir ri ki brio ngilong betlot ngim biang lu dadong hadong. Asutu ngilong vulnerable ngilaban bakla. Ngim biang dadong hadong. Unle kamba nan takalong ying long sem nyopi hanis nem. Andai long focus tang yu bangat nga tang Jisu dai tang mo Lynti nam tajunga. Ulai la ka jonga chingem. Ulai ti yala dia man long Jesus pa ya baro. Ya kaban pla hagapor ka badehi. Hagapor babiang ka Bible gong ublay pa ukon. Lakai u hukum. Pasus pa itu hukum bangam api nginyo ya ke jingting kon. Galatia saulong ke besar besan. Berkata ke story ke nang ya isa. Hak jing pla badi por. Ni pla man ke por yo ta. Ko ki bangai ke jong utrai. Ngilong ke nong pla yo. Baru Apostle Paul ni wong kumno. Sya ka bala thong yang ngabalo noyalap u apostle. Latong yang au noelap, messenger, herald, unong ay kubor. Wala kekran yu upor, kekran yang apa de fiber khat nyilong kisakhi ki jong utrai. Unong hikai ki gentle, haga jengay baka jisisya. Ko ki bangen ya ko abang biang. Lada, ka faith jong ajopi, ka jengay jong ajopi. Kalong scam tang hau tau we. Ukres Jisu, uksiang, jong kejutang ke batamai, ubalong ubriu, bertama uhi. Kan ai mensiem ya, langi sutu ya ke depth, ke jingjiliu, jong ke jingai ke jong ubleh kata ke bentah. Kan pelong yang ai pi, banginum mentai, bansaki ke bepat. Abang ngapuli kini ngong pi ngarai sela di try ngan kham sakhi ya me nganum kran than bun ge ge ngan kham sakhi ya me ibrio kim don kam e nanga ki don kam yo Jisu ki don kam yo ta bala ban long ka difference ke jing em ke jong ki ba church ke balang ke jong oblay ai bang ni ke snem ke long ta ki jing duai jongi ke ba khai ge ben yalam Lynti nam thake ke chimpen em ke mensiam katahi re way ke bau Jisu wong nyalap in the gospels sedo bakor perthe hang ta ke bakor ke sawan amen hallelujah kadai kata ke belong dia ke dono jo tra Jisu ngawan dai ban pen em u Jisu de nong pen em kasakhi jong ha jong pi ko ki banghe ya apostle ikran ha convention Hapo pasti ka ikran the first message ikran sepangata. Ladangi ngimdoni ai ngimong bagilong ki pastor ki evangelist kini ki barakhat ladang ngimlong ai run relap way banget lakhat yang ai pi bangin saki yauta. Ubang yero bangimani na dumene. Hallelujah. Upol wong ne. Labi puli bakani ka story nado bo Arjas na masya karang ya kaya itu mentah. Kanu gisen kanu gibreu kelalong gisen kiru ko ki oblay na maginget ya kan ikajing pla. Upol wong habun gi kentien ya kan ikabenta. Hagas ti benengkong sikinong Corinth kalong benengkong terkoban riu. Kumalapan scam ya kajing pla ukres. Happy mana kapor pi pla lapan scam. Ngai ngoi utrai don bebreu bepla yo kres sanga. Ubolong tang mo Lynti, ka Lynti yang bangawan sa kanigi jupen em.
What sim sing perbangai be how people lie you know. Mjulen ai. Lara kam terekam untuk kau ekapor kan seterekam. Ma people ya uta bo fi deban pla. Ubala ban le lot. Amen. Hallelujah. Upol wong hakal nong baar kau benikong ru. Wong kini kentien kumta mengaru habang lawan hapi ko perbangai ngam sim lawan ka bakum gajing pena gajing kran gajing stan. Da ka bayalap hapi ya gajing pla ublay saba. Ni kran chang u Jisu kam de gajing pla jong ajong pi ka de gajing pla gajong ublay. Ngam hapi gi sia menjur bangile ya ka ek bo ublay wong. Upol wong Jisu akhisti ba arti matil nong mening si ba ars kinong Thessaloniki nong mening kong ka ba siho. Kasi baar si Thessaloniki long meningkong terkau bersifau wang ini kentian sengam anda unwan hakata akhir kasngi banyo penembura mikir kho jengu yem hagisngi ke bekot menta bagabadu gong unda unwan hakata akhir kasngi banyo penemburam hakir kho jengu baban long bo phla hakita baro ke banget sengam ulang bo phla hakita baro ke banget. Kani ka Bible ka ong ba ulong Jisu lo ba pala. Bangangai ka jingwan ju try. Ka Bible gong balong ba pala hakita baro ki banget. Ki balangit lepa ba ki ban sanget. Kita ki ban sanget ki bangam pingi long witness. Kin yo dan bentah ban yo I yo ta ba pala. Naba langit ya kata ka jing pala jongi hapdeng jong pi. Ngam piko ki para bangai ngidon kata upol wong hasi wasi nang koren lambasan bangidon kata ka ministry of reconciliation bau blay dong reconcile ka perthai badu how Christ Jisu mdon na ka way pada ka la mdon na ka way Lynti ai bangin panbor no blay ki jindu ai jongi bangin slor ban sakhi Tongin panbor no blay habang ipuli ka Bible ba umun se makon peng KM me ka tien jo blay bang ila ban kran ba day ka tien ka jo blay ala belong foolishness of preaching they come day when they foolish preaching. Amen. Hallelujah. Kini ban duai ka jin duai jungi ka ban ka bakhado ka focus ka seta haba hangno ngalong ka witness ngadsyong hakali ngadon hayo hahat ngadon school ngadon college hayeng asam prang paramajan ngalong sakhi yo Jisu ngan jan chu bo undang panwandor ke jingem jonga hayo bo Jisu kulare mun simakhoi. Hallelujah. O gade nga ban linyo unwan way bo kumanga utaru de ublay umun simakhoi unle ke bangang ong. Amen. Ngidon, ko ki banget habangi witness ai baga sole purpose jungi ka diban long kumba umun sim ko wang umun sim ko wan ban penaburam yo Jisu ulong Christ centered ngam keren la dia ulawan keren umun sim ko ri ulong keren ya ke bo Jisu kwa ngam pirungin keren ya ke bo Jisu kwa ngim keren sa pangila dia ngin publicize sa pangila dia ngin long bolong Yohanes Baptist Bamuun man kraw, mangingin man red. Hallelujah. Amen. Nasogan ni Islam hajar opsan para bangai ya kantui ladi mga kantui berakhai. Bangin long Jesus centered. Bentap pedang jungi iduta bopol wong. Datang we ublay, datang we uksiang hapdeng. Ublay bekibriyo. U Kristus bamuuri ubriyo. Nisngotu ay kajing jiliyo. Jika jingwan long do jong Jisu, tada mau semuan ngimla benai, ngibar kait imdan jikelman, dari namubuan seri kepercay, wahai yang ayah fikir jikelman, wahai yang ayah fikir jikelman juga jingpenem, haleluya. Ya roh utrai, kogi bangai, nasolong trail hapo kadono jonga menhakatu bangalipet po youth camp, naklam don hapo youth camp dengan sulit. Ray bansyaw gitu kan ikhna ray ngaingo bagi don gi teenagers gi don gi samla
Kibam padai na church jungi. Kibrang senang wan. Bagi orang ngim kuasyo, ngim so kuasyo ban mi nang tu. Ngai kublay baro kiberap gayut kan. Kidang buon ke army of believers. Kiban long ki witness nam tau try Jisu. Ai ba kani kan long ka thong junging the church. Ngim day ban survive ban pass glory. Ngim day ban shu em tang e bo ban mun shua. Amen. Ngidon gidi ka fightful ministry de nam takata. Ban penjana ya kira khu na ko banta ka kam ka ji sakri. Amen. Baro ngin sakri uta. Ngin sakri da jing kemen. Ya uta bal ai ya la ka jong jing em nam ta jungi. Siapan pungkot no mas ko benang gawai. Pitip teng ha ka pertai Kristan ngila buon tan ki substitutes. Isgo bateng teng larang ile gom ta ngin nang gom ta ngile gom ta ngin job men sim. Re teng ngiklet no uta ba don kamtam. Ngim don substitute. Ngim de wan don ki wei balong bujili ya Jisu. Kajing start jo pi kam la long ye, kajing la jo pi ka spa jo pi kim long ye. Ngim la ban bujili ya Jisu. Ngala ban don ye, re ha bang don ya Jisu ngaya. Tuai ki wei sama Jisu. Ngarai ka pam jukut jongki. Ngarai yang lawai jongki. Menengir wai. Ha? Pasado ki bam jukut. Halakarta. Hallelujah. Amen. Long ka difference ka jingem jonga. Long ka difference ka jingem jongpi. Tungin ngam jeliu. Nginang snow ba ki truth jong gospel jong Jisu. Ka gospel ka di ka bor ka jong oblay siya ka jing panem. Ni habusiar bhatang tengi don ki substitutes, ki formula. Ka perthai Kristan ka buon ka bakalan mo oblay ngila don tan buon ki formula, ngila buon tan ki theory. Balong kumta. Reka ni gospel jong Jisu kalong so simple. Ngidai tang ginong pop. Mlaman sius pa ingi, mlaman panem ingi. Laraban panem ingi di tang oblay. Wat duta do Jisu nong panem. Wan ng prayers ni pertai. Ay nga kani kalong jinduai jonga. Nga nang issue ki samla, nga nang issue buon ki churches ki banmi, ki centers ki babuon, ay ngoy ublay mtag yalap siya umway, mtag yalap siya marngar, hangin di arlays ngi, siya boy. Ikuha ipi pinya don bentalang, rapim laban ledro, duai. Nga ay ngoy ublay ng say ki evangelist ki utmay ka church. Ibaba Elisa do itong kena orang arfula saus nem. Ring ango you play duai kum preach kum season evangelist. Amen. Hallelujah. Ngila ban long kum in re hagi bentang ngila ban sakhi. Kam daron kam ban kren bon ki ban sakhi ki preach mau Jisu. Ngide menang penjeliu hagi suthu menginang khamtip yau ta bolong bodon kam tam ki jim jongi. Nginang puli ne ka ting ki jong blai. Jisu ang kini bar khagi thoch pangjonga. Amen. Hallelujah. Umun sim bakhu wa yang IP ne ka tin jo blai. Punam boram Jisu wa yang IP ne ka tin jo blai. Umun sim bakhu un pelong yang IP bangin long ku Jisu. Kita kra Jisu ang ka dei pi bau Jisu mun sim bakhu. Umun sim bakhu pun kre yang kanong le kurem nam tau Jisu. Amen. Hallelujah. Para bangi corporate yo blay ngilong kinong ya trailam rangkat bado. Yaro utrai ngilayo ke bam jukut sakai pat nginang kwa. Rangi aingo yo blay hakajing jensor jong udon kanong ban ai ngi ya ke bangile. Watch kubil tin nong no. Ublay unai nong ikijing le jongi. Rangi jing penem kadai tang jing ai. Lagi pansingat ki bainong bun ai ngam laban tem. Ngila balong surprise birang ki priok bang impoi berkhat kita gin kham yo nong sibun. Andre ha ka jar ki sakri ublay. Ai ngo ublay ngi i ha ka church norobas dang ka jingilap is na mahol bigi gi ngi ai ta ka Lynti bo tra bela mengi. Hoi teng ngila long teng stunted gim grow. Dengan ngosngo ba ai bagani kalong jinduai mentakas nam nginang issue so ikam pelag jo blai. Hallelujah. Managani bangilai be bagodan
By kong wenda by apostle siya po kata long so refreshing. Ngoi pi ndon bala refresh kam hai ngai pi neblay. Nilai siya po kata basis patam ki banget jiban. Id lagi wan lut ka pala ars pangut. Ini kadang fresh move ke jong play. Iki sang manja. Pasal gue yang ngamjul hamudur. Walang ada yang nikerta. Balagi mau kira gini sang manja. Ya play don kam tak kedonot. Play wong ay ngai kedonot. Ya ingo play pun connect bagi beliau. Iba kedonot jungi ke kuat play. Haleluya. Bagi dan ki play jungi ulong play jungi varieties ki play apla. Engteng solengo so samar ki berkhat. Habasya bersentiu pengirung po jeseng. Kata kadi garukom juki bakin priang sobaingi. Yaingo bangi em hakum kani kapor. A time like this, masgo kalong excited. A time like this. Ublay ay kita energy ngengit. Ublay ay kita energy ke church. Gudon kam tangam bapi bangin terang ublay. Yaro utrai. Hallelujah. Ngidon tang way ublay. Utaw ublay du jongi. Ngidon tang way dong pene mu Jisu utaw du jongi. Amen. Bat ngilaban le ri baro. Bat ngilaban job ndai gi. Ngidon kam kaspa ka pau sta du khai. Ngidon kam tam yo Jisu. Nambar di tang mu larang ikwa ban le sublay ngidon kam tam Jisu. Ngimdon kam ye. Pidon Jisu, pidon ke Lynti sublay, pidon ke jingim mam jukut. Balengim kami keren yau Jisu, agak jingim jongi. Teng ni baklang ikung keren tan bangal ale ikung ta, bangal lem ta. Maybe dongin kam keren jipang Jisu. Bong jirwa, let's talk about Jesus. The King of Kings is He, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. Ay bagai ke church jungi Grace Covenant Church in kam keren jipang Jisu. Ile cha asam, ile cha wewe ki jaka Ibreu kim don kam ye. Kiron kam ta Jisu. Kiron kam no panem. At ngam apim ke church tu gin scam kata no rim. Bejeliu jong ke gospel ke jong Jisu. Pakata ani ram yang ye ke jindu bai. And fokus ba ke jindu bai. Ublay boman, ubarkhay kibriyo kin la yem kin wan sisa. Ublay boman, umaman bikibriyo kin jono. Riba baro kin wan saka jikla bomot Petros bong. Tong ni yang lang nepo. Tong ni yang lang nepo. Hamko an Muslim jeseng kalau bakriat, ngang ni nang yok ban ki nang sukrit jindat. Repi basyong ngatip kanu kajing pejak kesit. Riba lengim lay nepo banduai. Orang kisamla ke badan ni. Bilong ke future je ke church ke lawai ke balang. Mensyuang ilong kisamla. Ngile ke tu kan ni hendak so ngam kuat kere nganong ban kredit cenga pin le kampalan. Ko kisamla biong amen. Amen. Pin le kampalan long show blay kuat pi pin long ki atiar ke jong. To ni po gile banduai. Ko pa jong i baham nang Nyai ngo apply. Nyai ngo ko try na markai bumele ka jing em jongi. Try Jisu kat no ka jing bha ka jome. Kat no ka jing snai ka jome ko try. Bau brio kum apostol Paul ubalong unong pop haru kala long apostol bakrao. Try memlong ubasya silang khmat. Ngi ngilong ke bayap ki pop kereng kang jongi mala penem yang ngi ko try bamekwa ban penon kami. Nakwa man pen melong si siya unong pen embo krao. Yarap ingi way ko try. But church, how nu snam ajar san ko try. Bangin focus haga prayer life ko jongi. Haga jingwat eme ko try. Haga sakhi ko jongi. Try, ay bangin num bakla ko try. Ngin yai kantiyo eme ko try. Ngin exalt eme ko try. Usim jong usim bau try jong try. Me melong balaban wanra. Kajing per kajing em jing Gibril baru ane ke perthai ke bamemela tahu ko kublai si bonam tari ke por ating Jisu ngadwai amen the khone elder jungi bagodang idon ye promise